turakora ibintu biri smart kandi mu mwanya muto kandi byiza biri presentable. Ikindi kintu cy'agaciro cyane, media izadufasha twebwe nk'abakozi b'Imana again kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Rero twishimiye hano hantu uburyo hameze, ndimo nda testing no micro iraregeye kandi kwiravuga neza cyane, ivyuma biri hano kabisa ni ibintu bigaragara umuntu yicayemo bisa neza. Good afternoon everybody. Mimi naitwa kwa Christian Mvandimwe Rusaku. Mimi ni mmoja wa BMC. Mimi ni comedian. Bwana speaker watubwira urumva bimeze bite? Kabisa bimeze neza biraregeye. Umuntu yicaye nabone intebe bafite n'intebe igaragara neza cyane. Bafite machine zikora zizabafasha gukora imirimo bakora, speakers bafite wifi zizabafasha gukora umurimo. Muzukuri ibi ni ibintu biteye ishema kandi biteye agaciro ababikora. Kandi tunifuza yuko bizakomeza kugenda imbere. Gusa sibi gusa dukeneye hariho n'andi twifuza kugera. Baravuga ngo losers stops when they fail, but winners fail until they succeed. Yes. No kuvuga ngo rero nudacika intege mu buzuri gukora, utsindwe utsindwe kuzageza utsinze. Murakoze cyane, nitwa Abdara, nkina filime na comedy, umuziki, ndumuvuga butumwa. Ndashimira Imana rero ku rwego mpambonaho BMC none. Hari inyana nari naratanze yanasomye izina ryanje ndashiraho iyindi. Murakoze cyane, amazina nitwa se Ange from Imuhira Pro TV, ndiro mu design. Nishimiye kubana na BMC TV kandi mbashishikariza gutera imbere. Murakoze. Abagore ngo niyo bazavuga nk'amasaha 2 barangiza bakavuga ngo ntacyo tuvuze ngo tuzokomeze. Ariko nanjye ndashimira BMC. Ntabwo bivuga yuko abantu bahamagawe ari abashumba kwa kone muzamubona bafite imisaraba. Abantu bahamagawe mu buryo butandukanye muri tala zitandukanye. Ariko nashaka kubabwira mbankuraje nka BMC, mbabwira ngo courage. Nje ndi umunyamakuru w'umwuga, journaliste de talent wa BMC. Malgré ubuzima sinkunze kuboneka mu bikorwa bya BMC. Amazina nitwa David Kanyamukwengo, niyo Kanyamukwengo David, niyo YouTube channel yanjye. Abantu benshi hano ngira ngo bamaze kumenya. Hariho na bamwe bamenye ejo bundi kutuzina twazanya nyine ngibyo twariko tuvuga, abantu bagiye bacagaguramwe amazina arabasigaranye inyugutima. Ndashimira cyane BMC. Amazina wanyita Galas, nanjye nishimiye kuba ndi hano kubwo kwishimira ibyiza BMC igezeho, tunabifuriza gutera intambwe zindi ziri imbere. Namazina nitwa Avamtoni, twishimiye kuba muri kino gikorwa cya bagenzi bacu BMC. Ijambo mfite kubabwira don't give up. Twizeye Imana, twizeye inshuti zacu, tuzagera kure, turabakunda cyane. Harakabaho Abanyamulenge, harakabaho Imurenge, mugira amahoro. Presence yabigaragara ahantu, ibiganiro n'ibitekerezo bitangirwa ahantu bibi byubaka imitima yacu, bibe byatuzamura, bibe byatugeza mu yindi ntera. Cyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amen. Okay, ubwo rero turabiyegereje mwese abitabye, mwakoze cyane. Reka duheze MC mikrofone kugira ngo aduheze amaherekezo. Ya, nkuko mubireba reka dutangire gahunda yacu. Nanone gahunda izwi yashizwe ku Yitangazamakuru, bandi bagiye babibona hatandukanye. Rero tukaba turi mu gikorwa nanone nyirizina twakigezemo. Aha twicaye rero ni muri studio za BMC cyangwa se mu nyubako BMC ikoreramo, aho yakirira abashitsi, abatumirwa n'abandi. Gikorwa rero nyirizina tukaba tugiye kugitangira, ariko kandi nkaje umuhesha w'ijambo cyangwa se MC. Mfite gahunda hano turakora twihuta. Ndaza gusaba CEO wa BMC aze nanone kwiyegereza mu matsinda bitagiye mu mazina abantu bitabiriye iki gikorwa bagiye kudukorera igikorwa cyo gufungura ibintu byinshi bitandukanye tuza kubona mu bice bitandukanye bya BMC yagigeraho. Ndagira ngo ndabona hano akirimo yandika, ariko
nanone wenda nifasha nyigisho cyangwa se biza kumufasha nagira ngo atwiyegereze atubwira aba bantu departement cyangwa se mu matsinda baturutsemo ariko presentation self presentation iraza gukorwa n'abantu ku giti cyabo nabo bihuta tubaye iminota mike mu mwanya muto turakora ibintu biri smart kandi mu mwanya muto kandi byiza biri presentable rero COE BMC rero umwanya n'uwawe rero kugira ngo uze kutwegereza aba batumirwa bicaye hano muhesha amagambo MC Ludovico abenshi bamaze kumenya kuri iryo zina ariko amazina yitwa ngira ngo Munezero Gaston Ilunga turamushimiye kuba yatuyoboye neza muri no muhango twakoze ibikorwa byinshi kandi akomeje kubikora neza ndagira ngo mbasabe tumuha amashi twebwe abari mu nama duciye bugufi kubana namwe mwese were kuri MC umutumirwa mukuru James aba artiste bari hano babahanzi batandukanye baraza kwivuga abakinyi ba filme aba photographe bakomeye mu rwego rw'igihugu bafotora aba president turi kumwe nabo hano aba bantu bagiye baturuka muri timu zitandukanye abakorera channel zabo za YouTube mu bikorwa bitandukanye ndetse n'inshuti za BMC muteraniye hano turabakiriye kandi duciye bugufi cyane kubana namwe ni ishema rikomeye turabubashe kandi mwatwubahishije cyane ndagira ngo ntangire nshima Imana kubw'uyu munsi kuri intambwe tugezeho n'intambwe ikomeye cyane y'indashikirwa bitewe n'igihugu turimo naho turi nabo turibona state dufite turabishimira Imana kuko ku bwacu ntibyari gushoboka kugira ngo tugere kuri uru rwego rero turashima Imana yabidukoreye kandi turizera ko naho twifuza kugera izaha tugeze mfite ibyishimo ariko kandi nkagira nk'amarangamutima nk'umubabaro kubera ko iki gikorwa tugikoreye mu gihugu c'abandi kandi cagombye kuba mu gihugu cacu ariko tukaba tugikoreye mu gihugu c'ubuhungiro ariko ndizera ko naho kizahagera Imana izabidufasha n'ubundi bizagenda byaguka tuhagere naho kandi ibikorwa byacu bizagera ku isi hose uyu munsi rero inshuti bavandimwe turi kumwe hano twateranijwe n'umuhango wo gutaha studio ya BMC twari tugize igihe kirekire dukora tuja ku mafield atandukanye ariko tudafite address yaho dukorera mu minsi ishize rero tugira amahirwe yo kuba twabona ahantu kugira ngo tuzaze twakora ibikorwa bitandukanye n'ubundi dukora turaza kuhabereka mu buryo bugaragara duhereye hanze no muri studio ubwaho indani mbese umuhango nyirizina duteranyije uyu munsi ni ugutaha studio yacu ku mugaragaro ijambo rya kabiri twateranijwe kandi no kwimika izina risha rya BMC aho ngaho ngira ngo abantu batangiye kubona impinduka mu busanzwe BMC ni ijambo riri mu rurimi rw'icyongereza risobanura mu buryo twakoragamo BMC yasobanuraga Banyamulenge Movies and Culture mbese yari company ikora ibikorwa bya filme n'umuco w'Abanyamulenge ariko ikagarukira ku muco w'Abanyamulenge mu gihe twagendaga dukora BMC yatangiye muri 2014 ubu ni imyaka 6 ishize ndatekereza ko muri channel zabayeho z'Abanyamulenge za mbere BMC yatangiye mbere cyane abantu bazi filme ya mbere twakoze tuyikoreye imurenge wacu muri gakondo twakoresheje indege twakoze ibikorwa bikomeye tuja kwerekana umuco wacu na image wacu ku batari baherutse ni igihe kirekire rero uko twagendaga dukora tuza kwaguka bitewe naho twagiye twigira by'umwihariko njewe nka visionnaire wa BMC maze kugera muri iki gihugu nagize amahirwe yo kuja muri college niga course ya Digital Media Foundation Film and TV maze kubyiga rero twagura ibikorwa byacu dushiraho itangazamakuru turangije kurishiraho tubona impact ryagize muri community yacu ryafashije abantu mu bikorwa bitandukanye ubuvugizi mu buryo bw'umwuka kubera ko dukora mu buryo bwose bushoboka ivuga butumwa abafite impano twarabafashije tubona rero bidahagije kubera ko dusa n'abafite limit dutekereza kwagura BMC
ku rwego mpuzamahanga, ku rwego global cyangwa ku rwego rw'isi yose mu bikorwa byacu. Bityo rero bituma duhindura iri zina rya Abanyamulenge Movies and Culture turyita Best Media Company. Niyo meaning ya BMC from today. Ni Best Media Company. Murumva ko tutagiye kure n'ubundi ya activities zacu, n'ubundi tuzakomeza dukore ibikorwa bitandukanye birimo itangazamakuru, radio na TV, ariko utandukaniro rihari guhera none BMC igiye gukoresha indimi mpuzamahanga. Tuzongera gukoresha Ikinyamulenge gusa kubera ko byatulimita, ibyo tuvuga byagombye gufasha abandi bigafasha Abanyamulenge. Ndatekereza ko guhera none BMC nta limite ifite, yaba ishingiye ku moko, ubwoko bwose bugiye gukorana na BMC. Nta mipaka ifite ibihugu, igihugu cyacu cyose amoko atandukanye, abazungu, abirabura, abantu ba East African, aba Sudan, aba Somali, bose muzababona kuri BMC Radio and TV. Ubwo rero tuzakoresha Igiswahili cyinshi, tuzakoresha Icyongereza, sometime Igifaransa, ariko kandi bitabujije ko n'Ikinyamulenge tuzakigarukaho. Ibikorwa twakoraga bya filme n'umuco bizakomeza ariko bizakomereza mu Kinyamulenge, bizakorwa mu ndimi abandi bumva Igiswahili, twihuze n'abanyamahanga. Mumbabarire iryo zina sinzi nimba risobanutse kwita abandi abanyamahanga, ariko mbese ndavuga ko tugomba gukorana n'izindi nations mu bikorwa dukora. Umuco wacu tuzawagura umenyekane mu banyamahanga, dukora n'imico yacu tuyikompare n'iy'Abamasai, n'iy'Abajaruwa, n'iy'Abazungu, noneho umuco wacu umenyekane. Kandi ndatekereza ko umuco ni kimwe nico kintu cyambere kiranga abantu, kibatandukanya n'abandi. Buri uko tuzagenda twerekana umuco wacu, abandi bazatumenya through our culture cyangwa se ibyo tuzaba turimo tubereka. Nanone haba mu bikorwa byo kuzamura impano tuzakomeza kubikora dukoresheje izindimi. Murabona ko twagarukaga cyane ku bantu b'ubwoko bwacu, ariko tugiye kuzana abasani bakomeye kuri BMC baba muri iki gihugu n'abandi tuzagira amahirwe yo kubona, tumenye uko bagiye bagera kuri achievement bagezeho ku rwego rwo kwamamara ku isi hose. Ubyo rero biza inspiringa urubyiruko rwacu, nabwo bitume batekereza mu buryo bwagutse, kuko ndatekereza ko ikintu tutaratekereza ntushobora kukigeraho. Bityo rero uko tuzagenda tuganira n'abantu batandukanye bageze ku bikomeye, bizatuma urubyiruko rw'Abanyamulenge nabo baguka bakagera kure. Ubwo rero tuzafasha abantu mu kubamamariza mu bikorwa bitandukanye, ariko nibutse abantu badukurikira, mu busanzwe iyi ni company kandi ikora business. Ntabwo abantu batekereza ko rimwe na rimwe badusaba ibiganiro bakavuga ngo ko turabashigikira. Yes, turafashanya, ariko kandi ibintu dukora ntabwo ari free, ntabwo ari iby'ubuntu. Tuzakorana n'abantu bishuye amafaranga yabo. Ushaka gutanga ikiganiro cyo kwamamaza, cyo kumenyekanisha ibikorwa byawe, impano zawe, hari charge zihari, muzaza muduhamagara kuko dufite address zishoboka, haba kuri Facebook, haba kuri Twitter, Instagram na WhatsApp, kuko biba kuri channel yacu ya YouTube. Ubwo rero turi ready gukorana na buri wese, ariko ki business bitari mu kivandimwe n'ikivukano. Ubwo ibintu zose tuzabikora, ariko tujijuke mu isi ya none nta kintu cy'ubusa kikihaba, nta bandi bakorera ubusa, kuko ibyo dukora turaspendinga. Murabona ko ibikoresho dukoresha ari ibikoresho bihenze. Kubera iyo mpamvu rero dukora nk'aba businessmen, tuzagenda dukorana namwe mu bikorwa bitandukanye. Rero ibikorwa byacu byagutse kandi bizagenda bigera mu bihugu bitandukanye kugeza iwacu, ariko ndatekereza ko nituva hano ahakurikira ni Murenge, niho tuzashinga ibikorwa byacu by'itangazamakuru, amashuri yigisha abantu. Ndatekereza ko ntavuga byinshi kubera ko media abantu batangiye kwisobanukirwa. By'ukuri twatangiye dufesinga challenge nyinshi, abantu batarumva itangazamakuru cyarico. Iyi industry turi mu bantu batangiye kuyubaka mu bwoko bwacu, kandi tugenda tubona uko yagiye itera imbere. Abantu bize barabyumva ko ndatekereza ko mu myaka 5 iri imbere isi yose izaba iri muri media, future yacu iri muri media. Niyo mpamvu twagombye gusaba abantu kubyumva no kubiha agaciro no kubishigikira. Soza rero ndashimira abantu bagize uruhare mu kudushigikira, kubera ko tuja gutangira iki gikorwa ubushize ngira mwarabonye kuri channels zose z'Abanyamulenge. Twaberetse ibikorwa tumaze kugeraho, tubiyambaza kugira ngo mudushigikire,
kugira ngo tuzabashe kugera aho twifuza kugera cyane cyane muri equipment za studio twashakaga, ariko très malheureusement ntabwo byakunze uhereye ku mamitualite yacu, ntabwo nta nkunga yabo twabonye. Birababaje munyemerere mvuge iki kintu nshuti bavandimwe turi kumwe n'abandi barimo badukurikira, ibikorwa dukora ni ibikorwa ntekereza ko bifite intérêt communautaire, bifite inyungu rusange mu bwoko ndetse no mu bantu batandukanye, ariko tukaba tutarabyumva. Ariko birababaje kuba twarakoze igikorwa nk'iki gica kuri channel media zose z'Abanyamulenge twatumiye, ariko ntitubone support yabo. Batwereka ibibazo byenda barimo biri priority kandi ntitubyirengagije, ariko ndatekereza ko hari misunderstanding kubera ko itangazamakuru turifata nka weapon, n'intwaro ikomeye ikoreshwa mu bibazo byinshi twagombye gukemura. Murabona hano hari abantu b'impano b'abastare bagombye kuba barashikiye kubera ibikorwa by'indashikirwa amaze gukora, ariko mu gihe babasaba inkunga ntimubashigikire. Muzi ko twagize ibyago Abanyamulenge kuri none turi mu mahanga atandukanye, ubuyobozi dufite kuri none n'imitualite z'Abanyamulenge, ariko mu gihe mudashigikira abafashe ya mbere mu gukora ibikorwa nk'ibi, ndatekereza ko ari uguca intege barumuna bacu cyangwa abandi bashaka gutekereza bino bikorwa inyuma. Kuri none twatashe studio turishimye, ariko hari byinshi tukibura. Dukeneye equipment zigezweho, amashusho agezweho, by'umwihariko twagerageje gukora ibyo dushoboye nka BMC, umunjewe nk'uyoboye na bagenzi banje. Aha niho twananiriwe, niyo mpamvu twifuzaga soutien financier ya communauté ndetse n'Abanyamulenge muri rusange. Ndatekereza ko BMC Abanyamulenge mwadushigikira byaba byiza kubigiramo uruhare. Mutadushigikira Imana yadushizemo zino nzozi izatugeza n'ahandi, ibyo turabyizera cyane. Bityo rero nubwo bimeze gutya dufite inshuti, ciye bugufi cyane kugira ngo nshimire inshuti za BMC zafashije BMC, hereye ku bantu mwabonye twerekana team ya football turimo dutraininga. Nababwiye ko dufite ibikorwa byinshi, soon tuzafungura na training center izaba yigisha abantu ibintu bya computer, bya photography, videography na courses zitandukanye. Umwe mu bafashe ya mbere mu gushikira ibikorwa ndashimira umubyeyi uri muri Australia bita Pastor Yasa, afite ibikorwa mu bihugu bitandukanye yagiye akora. Turi kumwe ndetse na pastor waje kumuserukira hano muri ministeri bakoramo yitwa Gate of Peace Ministry. Atuye muri Australia, yaradufashije kugira ngo tubashe kwambika bano bana mwabonye no gufasha impano zabo, kandi tuzakorana byinshi cyane n'ibikorwa bye tuzabibereka. Ndashimira umuntu wa kabiri, ni umuntu ntabasha gushimira none ngo birangire, nzakomeza kumushimira. Yitwa Dr Modeste Kigabo Mataratara, ari mu gihugu ca Amerika. Yatangiye kudufasha kuva ku gikorwa ca mbere, imyaka 6 irashize adufasha kugeza kuri none. Ni umuterankunga ukomeye, we n'umuryango we n'umubyeyi mudamu we ndetse na family yose. Turabashimiye, mwaradufashije kandi mu buryo bushoboka, haba mu nama no mu buryo bw'amafaranga. Aho tugeze yabigize mu ruhare rukomeye. Ndashimira abantu badufashije muri iyi gahunda, bo munyemerere mvuga amazina yabo kuko si benshi. Abantu bashaka kugira ngo wenda ibyo dukora hano hari ibitangaza byabaye, n'abantu bakiya babigize mu ruhare. Mu Banyamulenge ibihumbi hano ndatekereza ko atari abantu bageze 15 badufashije. Abo bantu rero sinareka kubashimira. Ndahera ku mumama witwa Faraja, ni umumama w'umunyamurenge uri muri Amerika. Akora ibikorwa byinshi, abantu baramuzi kandi akiri mutoya. Hariho ndavuga n'abari hano muri Kenya bose. Reka mpere kuri list uko ikurikira. Reka mpere ku muntu watanze n'amashiringi 200 kuko yaradufashije, yaguze amazi kuko murabona abantu ari kumwe amazi n'ibindi byinshi byakozwe. Ndahera ku musore witwa David Mirindi, atuye hano, afite ibikorwa akora, yaradufashije, yaduteye inkunga. Hariho umusore uri muri Amerika w'inshuti yanjye yitwa Alex. By the way, hari inshuti zanje zamfashije, hari n'inshuti za BMC muri rusange. Hariho umusore witwa Muhodari w'umuhanzi, atuye Kitengera. Hariho umusore witwa Gatoni Frank, ari muri Amerika. Hariho umubyeyi witwa Nyamajana, atuye muri Canada. Hariho umubyeyi witwa Mama Bebe, atuye muri Amerika. Hariho umusore wacu w'umunyamurenge witwa Galas, yaradufashije, yaduteye inkunga. Hariho umusore witwa James Rukangira, atuye muri Amerika.
hariho umusore witwa Ami ni umukomediye akina muri Usarire nawe abantu benshi baramuzi yaduhaye inkunga. Hariho umukozi w'Imana utuye Kitengera yitwa Pasteur Sebintu w'umujene uhagarariye itorero rya Fosco ya muri Kitengera yaradufashije. Ndashimira Nkuru Nziza namwise umusore ariko arubatse ni inshuti yanjye twabanye atuye muri Amerika. Ndashimira Semahoro ari muri Amerika. Semahoro nawe ni umuntu ukunda ibikorwa bya culture yacu. Ndashimira umusore witwa Kabushoshi Espoir atuye hano baradushikiye. Ndashimira umusore witwa Harera uri Kitengera. Ndashimira umwe mu bayobozi ba mituwalite z'Abanyamulenge utuye mu gihugu cya Australia ni uhagarariye mituwalite yaho. Yambwiye ko bidashoboka kudushigikira ku rwego rwa mituwalite ariko yemera kuzadushigikira ku giti cye. Ndamushimira cyane naramukunze mbese afite umwihariko we mu bayobozi batuyoboye mu bihugu bitandukanye. Ndashimira umubyeyi tugize igihe dukorana yitwa Josiane nawe atuye muri Sweden afite umushinga mbese ni organisation internationale yitwa Iwacha International Women and Children Assistance atuye muri Sweden. We dukorana ibikorwa byinshi cyane ngira ngo abantu amaze kubona kuri BMC. Ni umubyeyi nawe dufatikanya muri byinshi kandi yaradushigikiye kandi dufite gukomeza gukorana nawe. Abona abafite ibikorwa byabo. Ndashimira Jerome ari muri Australia nawe afite ibikorwa byinshi bimwe akorera imuhira iwacu n'ibindi hano afasha abantu batandukanye. Rugaruza Jerome abantu bamwe bashaka kuba bamuzi n'umugabo nawe wishaka. Abona abantu badufashije mu mbabarire nshobora kuba nagize abantu wenda nibagirwa. Hari abantu rero b'inshuti za BMC ntazi n'amazina yabo banandikira tuvugana nabo badushikiye. Wenda niba ntavuze izina ryawe by'ukuri twabihaye agaciro uzi ko yagize icakora wese turamushimiye. Rero ndagira ngo soreza ahangaha kubera ko abantu bose bari hano bari buze kuvuga. Mu gusoza rero ndashishikariza Abanyamulenge kutuba hafi. Iki ni ikintu sizi impamvu nkomeza kukigarukaho. Kudushigikira dukeneye support yanyu kuko nubundi still turi Abanyamulenge nibyo dukora bizaba bizamura izina Umunyamulenge. Udafite ubushobozi bwo kudushikira mu mafaranga watugira inama inimero zacu ziraho kugira ngo ibyo dukora bibe bimeze neza kuko nidukora neza nishema rizagaruka ku Banyamulenge. Nidukora nabi Abanyamulenge bazaseba. Ntabwo ducitse intege nubwo muto dushigikira turacafite ishaka ryo gukorera ubwoko kugeza tugeze kuco Imana yadushizemo nk'umuhamagaro. Umusanzu wacu tuzawutanga uko dushoboye. Dukeneye rero inkunga yanyu mu bitekerezo mu mafaranga kubera ko ibikorwa dukora bisaba amafaranga. Ndetse abantu bose bafite impano ndabashishikariza kudacika intege. Dukomeze dukunda ubwoko, dukomeze dukunda igihugu cyatubyaye imurenge. Buri wese ico atekereza gukora agikore. Nciye bugufi rero bavandimwe mbashimira shimiye Abanyamulenge. BMC rero iragutse guhera none turaza kubereka ibikorwa byacu ariko tuzagera kure tunasonga mbere ntabwo ducitse intege. Inshuti zacu mukomeze mutwegere kuko naho tugeze it's because of you guys mwaradushikiye kandi ndabizi ko nubwo tutabura batugwanya iyo mutugwanyije tukomeza kugira courage. Abantu bafite kutugwanya n'ishari birabareba twebwe tunasonga mbere kandi turabizi ko dufite inshuti zidadushigikira. Ciye bugufi cyane reka nsubize umuhesha amagambo umwanya. Murakoze turabashimiye cyane guys. Thank you very much. Aya mashini nagira ngo nsongere nyabasabe kugira ngo muzi ibiganza muyamuhe. Twari bukoreshe tungetumia Kiswahili lakini tungeomba tuende haraka kama CEO amesema ataendelea kuwafafanulia after. So kwa wenzetu ambao wasikii lugha mutatuia razi. Asanteni. Turatugeze ku gikorwa cyacu tumushimira siwe gupresenta kuvuga amavuna mavuko ya BMC imirimo bamaze kugeraho igaragarira buri wese haba haturi haba no ku mitandao cyangwa se kuri BMC TV and radio. Hanyuma rero umwanya rero n'umwazi w'ibihe byari biryoshye kuguma kubyumva
byari biryoheye amatwi ni nka wa muziki tuza tuva ngo ni agreeable ya role ariko nanone kubw'impamvu z'umwanya reka dukomezeho turi kumwe n'umutumirwa mukuru cyangwa se speaker wa none ufite ijambo ari buze kutugezaho hanyuma rero turaza gukora introduction ya buri muntu cyangwa se twivuga umuntu n'icyahagarariye cyangwa se na kampani aturukamo twihuta nitumara turaza kubamurika ibice bitandukanye n'ibitwereke n'ibikorwa bimwe hano muri office za BMC bamaze kugeraho uko yabivuze nta mwana uvuka umunsi ngo yuzure ingobyi niba mara kuzura Kenya no ni murenge hazagegwaho ndetse no mu mahanga ya kure rero mu nyemerere maze duhuze ibiganza byacu twiyegereze umutumirwa mukuru kugira ngo adushyitseho ijambo James ijambo rero umwanya no wawe ijambo rarisanganywe ganira maze naterese kubishishwa ndabashimiye ku mwanya mubashe kuma nitwa James ndayishimiye ntibiteka cyane no kubasha kuba umutumirwa ubasha kugira icyo avuze shimira cyane abapasiteri badushigikiye kugira ngo babashe kubana natwe n'iby'agaciro kuba tubabona twumva confidence ziyongera cyane ikindi ndashimira BMC ku byo bagiye bakora byinshi wenda ntabwo nagenda mbivuga ariko kimwe mu byo nashimira nuko bahaye abantu bafite different ideas abantu bafite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bumve ideas zabo babasha kuba abana gatuti kugira ngo babashe kwiexpressa wenda bashobora kuvuga movies abashobora kuvuga andi magambo abashobora kuririmba muzukuri Imana bamugisha cyane ndaza kuvuga mu mwanya muto cyane babashe kuma kugira ngo tubashe gukomeza n'izindi za gahunda mu bintu bikeza kuvuga no kugira ngo cyambere shimira abantu turi kumwe hano dufite abastare benshi nibwo Bgambere bamwe duhuye nka gutya ariko muzukuri ndumva nishimye niteka cyane nahawe ryo kugira ngo mbashe guhura nabo abaririmbyi abakinya mu movie aba businessman abandi bantu batandukanye rero Imana ikomeze kubagirira neza so muzo nayishatse kuvuga cyane no guterana kugira ngo tubashe guhuza uburyo twavuga iyi generation dufite abasore ubundi bavuga ko abasore turi imbaraga za nation cyangwa imbaraga z'igihugu kandi twebwe tuca igihe kizaza rero mu gihe tutaba exploiter mu bintu biturimo natekereje nsanga abasore tumeze nk'imbuto iri ku giti dufate nka apple cyangwa urundi rubuto mu gihe rudakoreshejwe ico gwabashe kumera hariya rubashe gukoreshwa iby'akamaro rurabora rukagwa hasi kandi iyo gwaboze rukaba hasi rutangira kuzana rurabora nyine rukamera nabi mu buryo umuntu aruriye gwaboze ntago gwamugirira umumaro ahubwo gwabasha kumugira nabi nukuvuga ngo as young people iyi generation tugezemo talent dufite zitandukanye kenshi na kenshi dukunda kubona yenda ibintu twaye dukora nasanze dufite like a conflict abantu ntabwo bashaka kumva ino generation ihari ino generation ihari ntabwo ishaka kumva generation ihari ihari kubera iki twagiye mu bihe bitandukanye dusanga ibintu biratandukanye ubungubu dufite media like nico kintu cyambere dufite cyo gukoresha kugira ngo tubashe kugera kuzo dushaka gukora media ubungubu bifite imbaraga kubera iki ku munota ama website 870 arakora ku munota umwe nukuvuga ngo ubunyendimo ndavugwa website 870 ku munota zinji Facebook sigaye ikoreshwa n'abantu barenga billions 2 abantu bakoresha internet barenga billions 5 ku isi nta nubwiragera wenda kuri billion 8 so nukuvuga ngo the internet ifite imbaraga zo gukoresha abantu in one way or another that's why BMC cyangwa abandi bahanze hano dufite abakoresha media abakoresha uburyo butandukanye bwo kugira ngo tubashe kugeza message ku bantu turimo turashiramwe imbaraga zo kugira ngo abakina amafilme bafite target yo kuvuga ngo tugiye kugeza abantu mu rundi rwego kumenya iki kintu cyangwa twigisha abantu kumenya kino kintu dufite bene data hano bafite comedy muri gihe ushobora kuvyuka ejo bundi narimo ndaganira umuntu ari mu Rwanda yabonye afishe uriyo arambwira ngo iyo yagize mu dumbi aza kureba agaseka nuvuga ngo ico kintu cyo kine I mean azishura nuvuga ngo Terezia wa Yesu afite inshingano zo gushira smile cyangwa umuntu agatuma umuntu aseka I mean ico ni ikintu gikomeye cyane because the way we feel bituma dukora what we do depend on how we feel so the more feeling you could low the more the motivation yo kugira ngo dukora ikintu zibasha kuba hasi so the uniqueness dufite muzo dukora uburyo dutandukanye ntabwo ahubwo byakagombye kuba ari ikibazo ahubwo byakagombye kuba ari ikintu gituma twuzuzanya Imana iturema mu gitondo nabitekereje nsanga Imana yaremye umuntu umwe nuvuga ngo umuntu umwe ntabwo tuzi ko ari umwirabura cyangwa ari umuzungu ariko uwo muntu umwe yamushizemo capacity zo kuvamo umwirabura zo kuvamo umugore
zo kuvamo umuzungu zo kuvamo umuchina nuvuga ngo the difference dufite nk'abantu bwaba abanyamurenge kuko ndabona aribo turi benshi hano baba bandi ico dutandukaniyeho imyambaro twambara uburyo mvuga brand ifite ubunyine itandukanye niyo kugira ngo yuzuzanye niyaho tekereza twese tuza kuba turabaririmbye nta kintu na kimwe twakagezeho n'indi uzakina movie I mean the reason why dufite bamwe bafite ibingibi bakora ibindi hano dufite abantu bafite business bakora online n'ibindi bintu bitandukanye so mu gihe David afite business izi wakora acuruza imyenda uyu nguyu akagira indi business acuruza ikintu so turuzuzanya muri talent dufite zitandukanye abaririmbyi n'abandi bantu mu buryo butandukanye so as young people in generation tugezeho dufite talent twahawe n'Imana ubundi hariho difference ya talent na skills talent ni ikintu Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kukibyaza umusaruro but skills ni ikintu kiba developed na Andrew turiho na environment turiho n'abantu twakuranye naho turiho muri Kenya imitekerezo umwe dufite kuri ubu ngubu tuyifite kubera yuko twahinduye aho twari turi ubundi iyo umwana avutse tuvuga yuko the behavior cyangwa behavior tugira in psychology zitegwa n'ibintu bibiri cyambere ni nature na nature ni ibintu twavukanye mu maraso nk'ubwoko hari uburyo dutandukanye n'abandi bantu but akaba nature ni ibintu tuba affected nandura dukuriramo so the way twari turi ntabwo ari the way turi uburyo twakoze ibintu ntabwo ari bwo tubikora hari ikintu cagiye gihinduka mu zo dukora which dukwiye ku appreciating as young generation yuko dufite imbaraga zo gukora ibintu bivanye n'uburyo twabashe kubihanga turi kumwe so ikindi narimo ndavuga hejuru ya media urebye kuri ubu ngubu around ibintu byose birimo birakoreka ku isi kuri politiki Amerika ubu ngubu wenda ndabaho urugero kuko turi mu kiganiro ntabwo ari ukubwiriza Amerika amatora yarutse kuba ya Donald Trump uburyo twabibonaga twavugaga yuko iraraza gutsinda amatora I mean ubuntu wese wari kumubaza nabereko bari batangiye kwereka ngo Imana yababwiye ngo Hillary Clinton aratsinda amatora but ntabwo yatsinze why because the media the way portrayingaga Donald Trump vyatwemezaga yuko atashobora gutsinda that is politics the media uburyo urimo urakora muri Kenya rwo tukwinjiramo birimo birabuye hari uburyo igaragaza the media mu minsi ishize the young generation nk'abanyamurenge ivyo bari basigaye bapostinga but creating awareness irimo biratubaho hari impact runaka vyagize mu makungu kumenya ati something hari ikintu kirimo kirakoreka kuri ubwo so the media if the impact in business so David cyangwa undi muntu ukora business bakoresha media kugira ngo ahubwo bavuga ko 95% y'abantu bakoresha media in business bari more successful kuruta abandi bantu why media izana ikintu gituma haba connection between y'abantu impamvu BMC rimwe irakonekta n'abantu bari muri Amerika nuko ko bakoresha media so media ni ikintu gikomeye cyane kuri ubu ngubu twakagombye gushikikira buri muntu wese ufite yereko ryo kuvuga ati ndimo ndakoresha media for the good purpose ndimo ndakoresha mu nzira nziza zo kugira ngo mbashe kugeza abantu muri awareness y'ikintu runaka cyangwa umuntu ufite impano mbasha kumuzanira ukindi kintu runaka dufite talent nababwiye twahawe n'Imana talent zacu dufite ntabwo ari abavyeyi baziduhaye so one day narimo ndavuga ahantu nyine I was like tumo turakora talk muri eglise kuri prime ndababwiye ati abavyeyi banje bari ndababwiye ati my parent papa na mama ntabwo bazi the purpose y'ubuzima bwanje right bamwe muri twe maybe twanabayeho nta bushake bwabo bwahabana so nta nubwo bana tubyaye bavuga ati James agiye kuba uno muntu nta nubwo babyaye ari galas ari undi muntu nta numuzi nta muze yuzi the purpose y'umwana we but Imana yonyine nizi impamvu turiho kandi hari ikintu kimwe twitiranya shaka abantu ko bacumva cyane iyo tuvuga ngo Imana yaduhamagaye umuhamagaro wera cyane cyane abapasiteri bacu bakagombye kuvuga umuhamagaro wera ntabwo ari ibintu byo mu ikanisa gusa umuhamagaro wera ntabwo ari ikintu gikorwa muri the church no umuhamagaro wera ushobora kuba umudokiteri ukaba ari umuhamagaro wera umuhamagaro wera ushobora kuba ari umuhamagaro wo gusona n'imyenda umuhamagaro wera witwa umuhamagaro wera kubera iki kwera iyo tuvuga ngo a holy calling holy ni ikintu cyabaye separated ni ikintu cyashizweho n'Imana so gukina comedy ni umuhamagaro wera kubera yuko ari Imana yawuguhaye so kubwiriza gusa ntabwo ari wo muhamagaro wera guhagarara tukarimba mu ikanisa ntabwo ari wo muhamagaro wera but anything dukora kwaba ari ukubyina kwaba ari ukuririmba kwaba ari ugukina comedy kwaba ari gukora motivation speaking nk'ibingibi ndimo ndakora byose byavuye ku Mana so ndangiza mu magambo makeya nari nateguye ibintu byinshi byo kuvuga ariko ntabwo wenda nza kubivuga but mbwira abantu the way dushobora gusupportinga this talent hari umuzungu umwe yavuze ijambo aravuga ngo they must be a cost
to stop the loss of this generation. Ni ngombwa yuko tubasha gutakaza ikintu runaka bwaba mu buryo bw'amafaranga kugira ngo tubashe gustopinga the lost gutakara kwijana so turimo, because the media nubwo twabivuze ko ari nziza kugira ngo duconnect abantu, but the media another part of it ishobora ku affect imitekerereze yacu, ishobora ku affect imitekerereze y'generation. So mugihe dufite BMC, mugihe dufite Iwacu Films, mugihe dufite Isake, mugihe dufite ba Galas n'abandi turirimba, we are preach, turimo turabwiriza abantu ubutumwa yuko dukeneye amahoro. Ubutumwa bwiza ntabwo ari just ni ikintu turimo turabwira abantu, ni ikintu turimo turaririmba tubwiriza urukundo. It doesn't matter the way uburyo biririmba, but as long as the media turimo turayikoresha for the good purpose, turimo turaffecting generation in a good way or in a bad way. So mugihe rero tutafashe nk'abantu b'abagabo cyangwa abapapa bacu badukuriye bagira ico batakaza kugira ngo basupporting ino generation, tuzatakaje ino generation kuko ubwenge bwacu cyo tubugariye. Bibiliya ivuga ati in the book of mu gitabo cy'imigani haravuga ati as a man think, uko umuntu atekereza mutima we ni kwari. So imitekerereze yacu itegwa n'ivyo twebwe tugenda tugaburirwa. So the media dufite BMC cifite no kugira ngo tubashe ku impactinga this generation, kugira ngo iyi generation nayo ndangiza ibashe kugeza ibashe ku impacting indi generation zaza, niyo ngiza impacting indi generation zaza, tubashe kugera ku Imana yabashe kuturemera. Iyo ngiyo niyo purpose. Rero ndabashimira cyane kuko iminota bamaye ndabona ishitse, ndabashimira cyane kuri uyu mugambi dufite wo kugira ngo tubashe gufasha abantu, tugaragaza impano ziri mu bantu, abasaza, abantu bakuru, abapasteri, twumve yuko ikintu kubera ko kidakorerwa mu ikanisa ntabwo kibaye ikintu kibi, ahubwo ni ciza kubera ko ico kiyagikora no kugira ngo kibashe ku impacting generation turimo kandi kibashe guteza urubyiruko imbere. Imana ibamugisha cyane. Waswahili walisema sina mengi kupita hayo ya kesho ya jua Mungu. Murabyibuka mu rwandiko rumwe bandikaga ayo ni meza menshi tuvuye kubwira na speaker wacu uyu munsi yavuze ibintu byiza cyane bitwankuraje bitumotivatinga kugira ngo dukomeze dukore n'abacitse intege cyangwa se n'abashaka gusubira inyuma. Hano turi kumwe n'abantu benshi batandukanye bakora bitandukanye, saba media gusa, hariho abacuruzi, hariho aba entrepreneur benshi, hariho abapastori, hariho abaririmbyi. Nagiraga ngo mu mwanya mutoya in brief umuntu azaza introducing avuga ati nitwa runaka nkora iki, mpagarariye ibi cyangwa se mba muri ibi, kugira ngo abazaza kutureba cyangwa se abaza gukurikirana iki kiganiro n'uyu muhango kwinogira izina rya BMC no kureba kuri bimwe bagezeho no kubishima. Nanone naho twagiye tureba challenge impamvu batagezaho bifuza cyane kwerekana ibyobo bya community cyangwa se intege nke za community cyangwa abandi bose batabasha kubyumva. Nagiraga ngo munyemerere nanone duhere iburyo bwaje umubyeyi pasiteri kugira ngo mu minota mike cyane. Okay, murakoze cyane. Reka mbanze mbibwira ubundi we ndumushumba nk'uko babivuze, mpagarariye itorero ryitwa Jesus Gate of Peace nahapatanisho muri Kayole, ariko kandi uyu munsi naje mu rwego rwo mpagarariye umushumba uhagarariye iryo torero mu rwego mpuzamahanga witwa Pastor Yasa. Hari ibikorwa byakozwe imbere ndabishimira Imana, ariko kandi reka nshimire BMC ku ntera cyangwa se kwiyerekwa bafite batugaragaje kubwo uyu munsi. Mwene data ijambo bavuze rijanye n'umuhamagaro, ndavuga amagambo ahinnye cyane sininjira muri byinshi, ariko ndabashimiye. Nkuko yabivuze ntabwo bivuga yuko abantu bahamagawe ari abashumba kwa kone muzamubona bafite imisaraba. Abantu bahamagawe mu buryo butandukanye muri tala zitandukanye, ariko nashaka kubabwira mbankuraje nka BMC mbabwira ngo courage. Muri uyu murimo muhamagariwe ntimukagira umurengwe. Ejo nejo bone ngo vuge ngo urakomeye, oya, turi abantu boroheje. Niwicisha bugufi niyo principe Imana izagushira hejuru. Niwicisha bugufi niko gushirwa hejuru, ariko niwishira hejuru uzamanurwa. Imana yo mu ijuru yampera umugisha, mwaguke muri iriyerekwa, turarishigikiye, turi kumwe namwe. Ndabizi nkuko mwagiye mu bivuga abantu benshi ntibashobora kubyumva kimwe, ariko turi kumwe. Ndabizi muzagera hakomeye. Merci beaucoup. Arakoze cyane umushumba kandi akaba n'umubyeyi wacu muzanama mwiza wa BMC. Nanone nkuko nabivuze nagira ngo ngende mbapasa mikoro cyangwa se mbasingiriza mikoro ni mu mvugo yabo no kubapasa.
hanyuma rero kila mtu ataenda akijitambulisha jina na mahali ametoka ama na kampuni anasimamia kugira ngo tutaza gutwara umwanya kuko turacyafite ibikorwa byinshi birebire ntihagire utindana mikoro uyitindana rero turabanza dukatinge kamera nimara nimwake murakoze reka duhere nanone uko twakomeje muvyeyi muzee. Mimi ni mzee wa vijana, sio vijana BMC tu, lakini vijana wa maendeleo. Ni kama mshauri, ni kama mfanyakazi kwa kuungana na nguvu za vijana. Nikiwa na vijana mimi najisikia kama miaka inashuka kidogo. Nasema hivi, BMC ni shirika ambao tumelispoti kwa kimawazo, kwa nguvu, kwa vyovyote ili tufikie ukomo. Na ukomo wa BMC utafika wakati sisi wote tunashirikiana, tunasaidiana kwa mashauri, kwa kuongozana mzuri na kwa kupana tuseme poa nguvu. Vile vile nashukuru sana wa vijana wote ambao wako hapa, wasanii tunawaona, waimbaji wako pale, watu wa kameramene, wa mapicha mbalimbali. Ile yote ndio maana tunapenda kuishi na vijana. Hi everyone. My name is Gad Maiga and I'm really happy to be part of you. And indeed, as one of the partners for BMC from Street TV, I'm really grateful for the good job of BMC. I would say BMC is indeed the voice and the vision of the people. Thank you. Good afternoon everybody. Mimi naitwa kwa Christian Mvandimwe Rusaku. Mimi ni mmoja wa BMC. Mimi ni comedian. Na nahusika na mambo ya kipesa. Sawa sana. Murakoze cyane, amazina wa Yitangazamakuru. Nanjye nishimiye kuba ndi hano kubwo kwishimira ibyiza BMC igezeho, tunabifuriza gutera intambwe zindi ziri imbere mufashijwemo n'Imana. Murakoze. Murakoze cyane, amazina nitwa Abanyamulenge. Twishimiye kuba muri kino gikorwa cya bagenzi bacu BMC. Ijambo mfite kubabwira don't give up. Murakoze cyane, amazina nitwa Anje from Imuhira Pro TV. Ndiro mu designer nishimiye kubana na BMC TV kandi mbashishikariza gutera imbere. Murakoze. My names are Francine Mutima. I'm a part of BMC, the journalist. So thank you all. I'm glad that today we are celebrating the 6 years of BMC as radio and television. Today we are so glad that we are here. What I want to say is that I really need BMC to reach far. It's a project that has been started by one person, but it's making anyone else being grateful. What I can wish you today is the 6 years, may it be progressive to your journey and may God help you in everything. Thank you. My name's Nadine Murekateta. I'm a journalist in BMC. Amazina nitwa David Kanyamukwengo, niyo Kanyamukwengo David niyo YouTube channel yanjye. Abantu benshi hano ngira ngo bamaze kumenya. Hariho bamwe bamenye ejo bundi kutuzina twazanya nyine ngibyo twariko tuvuga, abantu bagiye bacagaguramwe amazina arabasigaranye inyugutima. Ndashimira cyane BMC cyane kabisa. BMC iri mu itangazamakuru muri media y'Abanyamulenge yatangiye mbere. Ni nabo bafite filime ya mbere bomfise kumubona yahagaze mu ndege akina filime. Niwe wa mbere wakiniye filime mu ndege. Nje nza nyibona iciye hejuru sindana yegera nigeze kubesha rimwe mu minembwe nakereje gutaha mama agiye kunkubita ndamubishona nagiye kureba indege yajya kukiziba. Ariko ndashimira BMC kandi tubifuriza amahirwe cyane muri bino bintu kandi courage vraiment. Hari umugano umwe naringeye guca natsi minota 2. Hari umugano umwe naringeye guca ariko
uwo mugani byoje kugaragara nko gutukana ariko si ugutukana ni umudamu umwe mu Rwanda azamfasha cyane niwe wavuze ngo mu rugenzo urimo ugize ngo imbuga yose ikimukeye mu nzira ubuna mutori bubitere wohera mu nzira ntiwoshiki iwawe hariho zimwe zureka zikamuka ukendereye rero BMC nababwira courage vraiment mureke kwita kuri feedback ziri negative kuko zibaho ibi bintu dukora ibintu zose umuntu akora feedback ziri negative ziba ari nyinshi ariko umuntu cyane ikintu izuzo agaciro ni feedback ziri positive hari nubwo zoba zibiri so ndabona gastanshira amarenga ariko nubwo tutavugiye hano tuzovuga umugore umwe bigeze kumutora ngo abwirize umugore umwe baramutoye ngo abwirize uri haruguru w'igitinyuka arasoma iki gipande kiza kivuga ngo njana ngo iruhande ngo gw'amazi adasoma ngo agira gute ngo amare ngo aje gusobanura aravuga ngo muzi gikombe ngo muzi gicucu ngo muzi no kujana umuntu none nanje ahangaha wenda reka duhinire hano kubera amasaha ariko tuzoza kwinegura tuvuge gusa nimba ari uko gatwakuriye mu ikanisa ibintu byose byabaye tiririje kugira gutya na hano niritiririje ngo amasaha nico kibazo cyatwisha ariko murakoze cyane kaba nifurije BMC amahirwe masa kandi courage turi kumwe kabisa murakoze cyane nitwa Abdara Manza ku icyondi byose nkina filime na komedi umuziki ndi umuvugabutumwa nkaba nshimira cyane BMC kuri iyi ntambwe iteye ndashima cyane kabisa ko namwe kuko ngiye twarahuye bwa mbere agifite iyo filime ataraeditinga ariko nukuvuga kuva icyo gihe na nubu hari intambwe ikomeye kandi itabafitiye bonyine akamaro idufitiye twese muri rusange akamaro nta byinshi mvuga ndabashimiye mwese bari hano mwitabiriye iyo turi kumwe n'abavugabutumwa bagenzi bacu tukabona abapasiteri badushigikiye tukabona abasaza bigaragara yuko ibyo dukora bishimishije rero nkaba nasaba abanyamurenge muri rusange gukomeza gusenyera umugozi umwe tukareba ko gahunda dufite icyifuzo dufite dora dusabira Imana kizageraho tugataha tukisanga iwacu murakoze murakoze cyane njye nitwa Cyubahiro Benjamin nanjye ndi umuvugabutumwa mu buryo bwa komedi simvuga menshi abagore ngo nibo bazavuga nk'amasaha abiri barangiza bakavuga ngo ntacyo tuvuze ngo tuzokomeze ariko nanjye ndashimira BMC kuba yadutumiye hano hantu iki ni igikorwa cyiza hanyuma andi nyine tuzokomeza tuyavuge mbere nako umunsi utaha Naam, hamjambo. Jina langu ni Melvin Jude, natoka Street TV. Tumefika hapa kwa ajili ya kuwatakia shime na kuwapongeza katika jitihada zenu mnazozifanya katika swala zima. Asanteni. murakoze cyane je nitwa Mwungura Gabi Emmanuel abenshi banzi nka photographer ariko dukora n'amafilime cinematography muri rusange by'umwihariko nkora network marketing online marketing ku makampani atandukanye nkangurira n'urubyiruko hano turi muri media ushobora kubwira umuntu wese ngo media ni kila kitu mu myakiza udakoresha media sidani kama unaendelea cyangwa se hari aho uzaje hano turi muri BMC yaje kulaunchinga studio ejo nundi agomba kwilaunchinga n'abandi n'ibindi bikorwa no kuvuga ngo media tuyihagurukire uko bishoboka gapango yabivuze neza avuga ngo mu myaka itaniza uzaba adafite media nta business uzaratangiye ntabwo bimaze igihe ariko abantu ntibarabyumva kimwe nsaba buri rubyiruko kuko turi abasore benshi duteraniye ahangaha kandi niyo avenire y'iwacu n'ahandi hose nuvuga ngo ibyo dukora byose
media niyo ki niryo banga nirwo rufunguzo rw'ibintu byose. Muri marketing dukora, bese marketing nuvuga ngo uri ku social media bunyine niyo ni nkaryo soko. Online business nizo ziba successful kuruta izindi tubona mu maduka bunyine. N'ufite iduka narijane Gapangu yabivuze ngo muze kwamamaza, ni karibu, kubera ko nimutabikora ngo mubizane kuri kuzamamaza muri ubu buryo uzahomba, kubera ko turi kuja aho isoko riri kuja. Ni byiza kugira ngo tujane n'isoko aho riri kuja, natwe ariho tuja. Buri umukungugu ujana n'umuyaga tibiza bisigana. Umuyaga nugenda gutya n'umukungugu nawo niyuja. Nshobora kuvuga amagambo 3 yadufasha twese. Hari ico bita attitude niyo buriya niyuzugurisha, ntabwo ari wewe wigurisha. Ibyo dukora byose attitude yawe niyo abantu bagura, niyo aba customer bagura. Number 2, attitude ba affected na belief. Ico wemera cha affectinga attitude yawe. Nutacizereramo ngo ugikore ukigumemo, ntabwo kizaba successful, kubera ko watangiye gucika intege. Number 3 ni commitment yawe wihaye, ico wikomitinze gukora. Nkunda kubyita ko ari decision no return. Ntabwo ugomba gusubira inyuma, especially ndabwira Gapangwa n'abandi, kubera ko Gapangwa niwe launchinze ikintu hano kandi yabaye disappointed ku bantu batamushigikiye yabiyambaje. Ariko ndanamushimira kubera ko atazacika intege. Baravuga ngo losers stops when they fail, but winners fail until they succeed. Yes. No kuvuga ngo rero nudacika intege mu buzuri gukora, utsindwe utsindwe kuzageza utsinze. Ibyo utabashije kubona none uzabibona imbere. Kubera iki? Decision wafashe ituma, commitment wafashe wihaye ituma udacika intege ngo usubireyo. Nuvuga ngo commitment rero ya affecting attitude. Iyo ni triangle buri wese aze kwishushanya: attitude, belief na commitment. Iyo triangle uze kuyihuza, business yawe izaba successful kubera ko ubigenderamo buri munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka nje mbanze ndebe ino mikro kuko nayitegereje igihe kinini. Okay, mubona nyireba nje ndumwe mu ba BMC batangiriye kubusa stadire muri vide, ariko tukaba tugeze hano tugeze. Ndashimira cyane byimazeyo Bonfils Gapangwa muri filme ye yasohoreye ruguru Murenge yitwaga Muhumure, na muvandimwe Albatros. Barakoze cyane, Imana igumugisha, kuko baje bansanga hano barasohoye iyo filme. Ariko wabonaga nyine bisa nibigoye gukomeza ibikorwa bya BMC bitewe naho turi nabo turibo n'amategeko atugenga. Ariko dukomeza tuganira mu busa, ubwo busa bukaba bwabyaye bino mwamubona hano. Rero ndabishimira cyane kuko bano bagabo nibo babaye umuyoboro w'ibi bintu, namwe mwese mukuba mwicaye hano. Nukuvuga ngo kino cicaro nibo basa nabaciye umukero wo kugira ngo tugere hano. So ndabishimira cyane. Niyo mpamvu mwabonye nitegereza iyi mikro. Nje ndi umunyamakuru w'umwuga, journaliste de talent wa BMC. Malgré ubuzima sinkunze kuboneka mu bikorwa bya BMC, niko bimeze. Ejo nejo bundi muzatubona kuri televiziyo kandi biranshimishije cyane. Namwe mwese ndabashimiye kuba mwatwitabye. Imana ibahe umugisha. Thank you so much. Murakoze abantu bose bari hano, mbanje kubashimira kuba mwitavye ubutumire bwa BMC. Muri inshuti nziza, nasaba imbabazi BMC kuko nakereje. Mumbabarire. Amazina yanje banyita Mirindi David. Ngora ubucuruzi mu byantindije none hari
kampani nari gufungura yo kohereza imizigo mu bihugu bitandukanye. So mu buzima busanzwe ndi umucuruzi. Ndashimira Imana rero ku rwego mpambonaho BMC none. Hari inyana nari naratanze yanasomye izina ryanje ndashiraho iyindi. Kugira ngo BMC gume yaguke tutayishigikira mu magambo gusa, ahubwo tugira n'ibikorwa dukora. Murakoze, Imana ibamugisha. Okay, murakoze. Nanje nitwa Gakunzi Olivier, nije chairman wa BMC. Ndashimira buri umwe wese wagize icyo akora. Hari ibintu twaganiriye na director wa BMC Bonfise Gapangwa, na muvandimwe Christian. Vraiment na abantu bagira kwizera kudasanzwe. Dutegura bino bintu muzukuri ntivyari byoroshe, ariko nje nkagira impungenge mbaza abagenzi bari ibintu murabona bizashoboka koko. Barambwira ngo bizashoboka, bari bafite kwizera kudasanzwe. Ndabashimiye cyane ko bagize kwizera none bikaba bisohoye. Okay, murabona nanone urekuwo sawa. Murabona nanone ikirina cya cyumba twababwiraga cya COE cyangwa se mukuru wa BMC Visionnaire, aho abayakirira abantu. Murabona ko biteye amabengeza kandi biteye n'umunezero akanyamuneza, ariko turagira ngo mu minsi za tuzasange hagutse. Bwana speaker, watubwira urumva bimeze bite? Kabisa bimeze neza, biraregeye. Umuntu yicaye urabona intebe bafite n'intebe igaragara neza cyane. Bafite machine zikora zizabafasha gukora imirimo bakora, speakers, bafite wifi zizabafasha gukora umurimo. Muzukuri ibi ni ibintu biteye ishema kandi biteye agaciro ababikora, kandi tunifuza yuko bizakomeza kugenda imbere. Gusa si ibi gusa dukeneye, hariho n'ahandi twifuza kugera, kandi no vision turayikomeje, kandi ndabizi neza ko hamwe n'Imana n'ibindi byinshi bizakoreka. Imana ibamugisha. Arakoze cyane abari badukurikiranye. Izi nizo bice bimwe BMC yatashe, ariko ikaba yifuza kuzagira inyubako yayo ndetse ku isi hose, ariko icyicaro gikuru kikazaba mu Minembwe. Murabona ko baberewe, bibatera akanyamuneza n'agashari keza kugira ngo tufashe aba BMC. Nuramukuta bafashije, Imana izigwanaho uko amaze ibakore byiza. Mu ijambo rimwe, ikindi kintu cy'agaciro cyane, media izadufasha twebwe nk'abakozi b'Imana again kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza. Rero twishimiye hano hantu uburyo hameze. Ndimo nda testing no micro iraregeye kandi kwiravuga neza cyane. Ivyuma biri hano kabisa ni ibintu bigaragara umuntu yicayemo bisa neza. Rero Imana ikomeze kubatera imbere kandi muzatera imbere cyane. Imana ibamugisha cyane. Arakoze cyane. Kuko mubona hari umupastori wicaye hariya mu cyimbo cyawe, aha hazicare president, hazicare vice president na ministry muri studio za BMC. Rero turabashimira, turabamurise bose kugira ngo nufite icyo gikora ntabwo bageze ku mwisho w'ibikorwa, ahubwo nibwo bagiye gutangira. Gara ifotoza n'umwanya wabo. Turabashimiye mwese. MC yatuyoboye neza, ndasaba ngo tumukubitira amashi. Yeme muncha make rwose. MC please, turiko turagushimira ukadekona. Mwijambo rigufi soza, ndashimira buri wese wageze hano, abahanzi, abakinyi ba filime, abasaza, abakozi b'Imana, umutumirwa mukuru n'abandi. Twabahaye agaciro cyane, turabubaha cyane. Byukuri ndizera ko tutagize gushikirana ntaho twagira, mwaje kudushikira byaduteye imbaraga. Ndasaba abanyamurenge bose, ndasaba bumva ururimi rw'ikinyamurenge, abanyarwanda, barundi, abanyamasisi, inshuti zacu gukora subscribe kuri channel zacu. Mushigikire abanyempano. Galasi, Ava Mutoni, Abdala iwe ngo numuvuga butumwa afite imirimo myinshi kuri channel zabo muhagere. Channel ya Rudoviko Terezia wa Yesu mukore subscribe kuri zo channel z'abanyamurenge. Umurage TV, imurenge.com, imuhira TV, ndatekereza ko none zimaze kuba nyinshi channel zose. Kanyamukwengo David, great comedian. Abo bantu bose ndabasaba kubashigikira kuko umoja ni nguvu, tukisaidiana tutafika mbali. Twizeye Imana, twizeye inshuti zacu,
tuzagera kure turabakunda cyane harakabaho Abanyamulenge harakabaho Imurenge mugira amahoro ya Yesu. Thank you. uretse gato namara tubaze